Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Ay, of course, I'm the type like Birmingham the president. They got like link of course na Kaizer Chiefs. Then from there, like like Hlavsiki is going like link na DJ Gift. And then makum like the like Paparlan link like link of course. Na like stylist. Tani jimsto of course kasung of course ra 1 February akuna derby man akuna derby la nga fiki vona on the Pirates ifika iwina 1-0 so lo fika lihlambala imranga phanda vele vele la nga fika I create video ka TikTok vele vele ana xidloka yi nga mbalangi veta ni swona ka hayi kulukutikini mranga phanda hayi mtikiseriwini man so hi tweni ku yirini vele vele. Aye vaseketeri va Khosi for life no ina ta tshama hi ri makhosi leyi team ikulukumba leyi nga tlangela hi miranga phanda tlange na va Dr. Khumalo ta tshama hi ri kwala ka Chiefs ni lava vo hi roba va wina penalty mati matsongo lama vona hambi na Sundowns vo kata ti trophy ta vona va nge pfuki va fikini la Chiefs yi nga fika kona. President Mangani wa Ulavu amkwata look hayi ala mthosizwe sibhala ayishibembelweni izi President Mangani izinta na video shona look hayi kulukutikela yeah of course lona khani Google la nifika kuma ku hayi impela very yona Kaizer Chiefs of course yona yi nga wina ngopfu so far by far yona yi nga wina ti-cup to tala swinene. So history yona but na loko se kuma ku history yako loyi xixa ku nchumu wa kona wa ha ri kona wa ha ri existeni so ku onheteleni u kha u bonyetela leswi swi nga ndliwa history leyi a yi ri kahle ya proper swi hete naswona nkarhi wun'wana swi va swi nga history yi nga ha vi na that much impact nkarhi wun'wani man vele ku yi fahlazeni Chiefs man a va le ku yi voneni ne ku somehow ni tivi ku why vanhu still va hi favor Kaizer Chiefs still that Messi khari na hi minya na hi mala yi wina ever since 2017 ni tshikini ku ni yimela yi ze yi wina league na sweswi a yi ze yi wina league va ta ze va yi overtake man hayi even though of course hi tlhela ka timhaka ta Hlavsikisi na DJ Gift tanihileswi mi swi tiva ku na beef between the two. Ku previous video mi nga ma hleketa Hlavsikisi of course a ka chingela DJ Gift ka kombisa timhaka to move wa yena u hlamba ku tlula DJ Gift and stuff like that so we continue because kasi of course ra 1 February tlhe hi vona tlhavi ya kambe Hlavsikisi la nga fa tsela ku ni kombela mi sendela tinamba ta luwe wo ka a nga hlambi hi decide ku n'wi xavela mpahla maybe a ta nyuka nyana as you can see kula DJ Gift so as you can see kwalano naswona ku khome mpahla yo karhi kwalano ya ka Studio 88 tanihileswi mi swi vona kwalano so allegedly ku hi hlavu kwalano mpahla leyi nga xaviwa no ku xaveriwe DJ Gift ni ku mina so hi laha beef yi fika kwalano ndzeni hala ku nareta swo tala na ku ze ni tatiseta swo tala laha mhaka yi fika kona for now so swi tikomba by far Hlavsikisi ku floweni ka beef handzani vona DJ Gift a kha hlamula hi mpfhuka a boha hi timhaka to va ku he a grade 12 swi flowisa swi ku tata movha swi ku tata mhaka ta mpahla as you can see kwalano and then of course ni khani mi teka ni mi tlherisa hi ti 30 ta February 2025 le 17 le no fika ni hlamala hi video clip mani ya paparula mara u hlamarise ngopfu a swi ri expected mani ku ta boha munhu hi beef leyi swi endlekini because mi nga mi swi voni vele vele ku ka riseme ra Chuza paparula a yi nga creditiwanga and stuff like that as you can see kwalano ku na J John and also Salan the producer vele vele kwalano and Lekere by the way as you can see ni ka 1.6 million views a ri loko ku endla simleri ha ri loko beni swinene ri loko pushing ka ti-views to tala swinene nga vona ku mhaka kahle swinene i beef wongo le ka ri stylist le va beefiwini kahle ni overall a hi vekele video clip ya kona.
hayi hleke ngo gagashi hayi hleke ngo as you can see kwalaho hayi hi leswo guys ni nga ze na hosta nkarhi loko ri amukenza first time na ta kombela mi tleka subscribe.